Uma sisuke sikhuluma ngalento yokuthi umhlaba uyaguquka, sisuke singadlali because ngicabanga ukuthi abaningi babonile manje into eyenzeka e-America ukuthi ama-Republicans awagingqile ama-Democrats. Lokho kusho ukuthi kwipolitiki yangakini noma kwipolitiki yalelo zwe nalelo zwe, kusho ukuthi nakuthina kunezinto ezizoguquka engasezofana ngalesikhathi kade kusabusa ama-Democrats. Uzobona ngokuthi kube khona abantu abaningi abazoba ngumsindo ngaphakathi eSouth Africa abakade bekholelwa kakhulu kule nto ye-democracy because labo bantu bebe-benefit-a la kwi-democracy kulamazwe aphesheya. Abanye banamabhizinisi ababhenefitha ngawo phesheya. So uma kuzoqala ubezwa bekhuluma ngokuthi uDonald Trump yini azoyenza, yini azosiza ngayo izwe, njalo njalo, ungamislideki. Abakhulumeli wena, bakhulumela for amabhizinisi abo alengela eweni njengamanje because bayabona ukuthi uTrump njengoba engena uzoyiguqula izinto. Sike sakhuluma kakhulu-ke ngezimpi zako-Ukraine no-Russia. Ngase kwenzeke sibone uguquko ekutheni leza zimpi siyibona ziya ngokwehla because abantu akade bephusha leza zimpi umholi wama-Democrats uBiden. So that is why kubona ama-Republicans kuyiwona aphakamile because abantu base-America indlela abakhuluma ngayo ukuthi sebekhathele the way i-leadership yakhona noma umongameli wakhona be-operate ngayo. So uma-ke uthi-ke sifunane ey'ndabeni zakwamanye amazwe, kwenziswa ukuthi awazi ukuthi la ukhona ulawulwa amazwe omhlaba. So ukuguquka kwepolitiki yamazwe omhlaba, especially United States of America, kuphuma ama-Democrats kungena ama-Republicans, ungase phinde futhi ubone uguquko la ungakhona because izwe lase-South Africa lisancetheza ne-United States of America. Njengamanje amehlo wonke athe nje ukuzuma because bagade noma yiphi iloophole yokuthi ingaphunyuki lento. Once yaqashuka le ntambo abasivalele ngayo, bayazi ukuthi kuphelile ngabo because i-MK ize kabi, sifikile engane zakwethu igalelekile. So awukwazi ukuvimba umlilo osho ubuhanguhangu uthi uzoma phambi kwawo uloku analyzer uchaza iy'tori ukuthi MK this MK that. Sisesigabeni la ngane zakwethu kuphoqa ukuthi sibe ne-revolution ezoguqula isimo eSouth Africa. But into ezokwenzeka uzobona ngokuthi wena belokhu bencipha abantu la ukhona ulibele ukukhuluma, abantu belokhu bencipha. Uthi ukhuluma namhlanje ngakusasa uzwe sekuthiwa sekhona sebesulile sebejoyina i-MK. The more nikhuluma kakhulu ngento eningayazi ukuthi i-establishwe kanjani, ingalesikhathi nizoba confused kakhulu because abanye bathi osibanibani basuka la besuka khona bazojoyina i-MK for ama-positions, bengazi ukuthi i-MK obani aba-behind kade isungulwa nale vision ye-MK. So awukwazi ukukhuluma kugcwala umlomo uthi kunabantu abasuka ngale ngoba begaqela iy'khundla, kanti wena wazi lutho ukuthi kuboshweni ngale before ube la ukhona. So ngane zakwethu sulushayela ihlombe kakhulu ukhetho lwase-America ekutheni aphumelele ama-Republicans basusa ama-Democrats because ama-Democrats ayisilinga umhlaba wonke jikelele. La khona wona kugcina ngokubekwa ibhodi kuthiwa nikhululekile, kanti behind the scene abacindezeli ama-colonizers abhizi asebenzisa igama le-freedom ne-democracy ekucindezeleni abantu abamnyama. So siyalidinga ushintsho eSouth Africa ingane zakwethu, singakhohlisani. Le mpi esiyilwayo sifana nabantu abalwa nomoya masithi silwa ne-MK. Ijule kakhulu lento ingane zakwethu, ingaphezu kwethu. So kuyadingeka ukuthi-ke sihlale siyifunde siyibuke le politiki edlalwa namhlanje because uma usacabanga ukuthi le politiki endala ibikade idlalwa kulo 30 years uzoba senkingeni because njengoba iguquka i-political landscape, kunezinto ezintsha ezizoku-challenge-a nezokushaya uthi uya-analyze ugeje. That is why fanele u-analyze bese ubuye uyibuke ipolitiki ukuthi hlobo luni lwepolitiki lolu dlalwa namhlanje because sekuyacaca ukuthi i-MK kuba yawina ngabe kunodlame eSouth Africa.
uma ubuka o-DA, o-AfriForum, kumashelwa lezi zinto zomabhela bhili, sebeyavela manje ukuthi sasibanjiswa i-fake democracy. Namhlanje sisaphethwe yibona. So bayaclaim-ke manje ukuthi bafuna ukuthi i-South Africa ibuyele kubona ngenkani. So asifundeni ipolitiki ingane zakwethu, sifunde futhi ukuthi impi esilwa la asilwi ne-MK, asilwi no-ANC, asilwi ne-EFF, kodwa sekufika isikhathi ukuthi ama-ground forces, abantu abamnyama wahlangane, abhekane nalesimo esibhekene naso. Khumbula ku-implement i-New World Order. So besingakwazi ukuyinqanda lento ukuthi although i-New World Order ikhona, kodwa sibe nendlela yethu as South Africans, sirane i-South Africa ngendlela yethu. Although ubuchwepheshe bukhona, sinezokumbiwa, sinomhlaba, sinazo zonke izinto esingazenza. Singasungula ngisho ama-satellite, singasungula ngisho ubuchwepheshe bethu as abantu base-South Africa. But if thina sizoqhubeka silokhu siklwebhana, sizolinyazwa ile New World Order ezayo, no artificial intelligence. But izwe nezwe likwazi ukuyicontrola ngomnotho walo, liyakwazi ukuthi lenze indlela ukuthi abantu balo bakwazi ukuthola amathuba emisebenzi, bakwazi ukuyikhiqizela into zabo, bakwazi abantu bakhona ukuphila. Wayichaza umsholozi leyo nto ukuthi ukushintsha umthetho we-Roman Dutch law, uguqulwe i-constitution yase-South Africa, then ayikho into esingeke sikwazi ukuyenza as izakhamizi zase-South Africa, because namanje babhizi basifuqa ey'koleni siyofunda, kodwa bayazi ukuthi education esiyoyifunda isiphelelwe isikhathi, because lama-robot azofika, o-ChatGPT lapha bazo-replace umuntu omnyama. So uma-ke thina sisazoloku sidifenda amaqembu, sizama ukuthi manje sivikele obani, sivikele obani, bebebona behluleka ukusivikela, because once kwasuka manje kwafika ku-2030 ingane zakwethu, nizoyithola nisengxakini. Akekho umuntu engeke izimnethe le mvula mayisifikile.